Cei Connah yn ail yn habl uwch gyngrair Cymru Y Bala yn 5 ac am y 5 tro y tymyra. Bydd Y Bala yn herio Cei Connah. Kenny'r bêl i fewn i'r canol, a mae yna gyfle fan hyn i Franklin, a mae wedi reid nhw ar y blaen! Y dechrau delfrydol o fewn y funud gynta. Wel am ddechrau i'r rownd gynderfynol Y Bala dim Cei Connah 1. Franklin ydy'r un sy'n ymateb gynta, ond i'n meddwl bod y cyfle di mynd efo'r cyffyrddiad bach cynta yna. Chwarae teg nath y bêl just bownsio yn ddigon clen wrth i ochr ar ôl yr ail gyffyrddiad, a wedyn mae'n cadw i ben. Am ddechrau, dyn ni eisiau gol gynnar, dyn ni wedi chael i. Franklin, sgoriwr y gol wedi munud gynta. Franklin yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Josh Williams. Kenny yn mynd ar ediad y berod y gornal at Kenny! O, gafodd ei lorio gan Ramsey, beth yw'r penderfyniad gan y dyfarnwr? Bryn, mae gennym ni ongl dda honna. A efallai bod yn llygyd un nhw'n hwyllio, dwi'n meddwl bod o'n cael y bêl. Da ni'n gweld Kenny'n dod rwan, fod i'r dyn sy'n cael y bêl, mae hwnna'n gico smotyn. Mendes unwaith eto'r bêl i fewn yr ergyd gan Rosgro. Mae Venables i fewn amdani hi a fo gafodd y cyffyrddiad ola. Cyfle arall i'r Bala. Cyfle gorau i'r Bala hyd yn hyn. Fe Rosgro siomedig nad ydy wedi sgorio, mae di taro'r targed, digon o nerth arni, waith da gan ffyrdd eto yn y gol. Mae 4-5-6 yn y cwrt sy'n disgwyl amdani hi. Mae'n tasgu allan at Naim Arsan chafodd o'n gafal go iawn arni hi. Yr ergyd! I gen y rwyd a Nathan Pete! A mae'r Bala'n gyfertel. Anarferol iawn ydi gweld nhw'n ildio o gic cornel. Ond ar symud efo'r ergyd, do ddim yn wych. Cei Connah methu clirio. A be mae Pete yn neud y dda? Diolch yn trio rhoi gormod arni. Just rhyw stab bach, cadw'n isel, a ti byth yn gwybod. Edwards, Mendes. Slicrwydd yn chwarae'r Bala. Nôl at Edwards. Newell! O, na chi gol gampus gan y Bala. O naill ben o'r cae i'r llall. Ac o fewn 1 munud ar 10 o'r ail hanner. Maen nhw ar y blaen, y Bala 2 Cei Connah 1. Wel, y gol gampus gan Bala. Maen nhw'n gweithio fyny, maen nhw'n am y neddgar, dyn nhw'n brysio'r pas. A wedyn Newell, mae o'n denu bron yr amddiffynwr i feddwl, mae'r bêl yna, a wedyn, oedd y bêl di diflannu. Am ddechrau'r ail hanner. Disney. Ond a Disney a Josh Williams. Mae gen o Franklin ar yr ochr chwith. Mae Kenny ar ediad i fewn i'r cwr Cosby. Pete ydy'r amddiffynwr. Franklin, mae di mynd heibio i Pete. Y bêl i fewn a Kenny! O, na chi gol hyfryd. A da ni nôl yn gyfartal unwaith eto. Y Bala 2, Cei Connah 2. Ie, chwarae teg i'r dyn yma, Harry Franklin. I gyflymder o, yn ffigio fynd i fewn ar ei droed dde. A wedyn, y croesiad yn gret, yn isel, yn gyflym. Digon o bwer arni. Kenny just yn gorau gwneud yr hediad cywir a cael rhywbeth ar y bêl. Cyn i Ramsey wybod oedd y bêl di mynd heibio fo fewn i'r gol. Am gêm, boys. Nos na arwr i fod mewn gwyn neu mewn coch. Wall, gyffyrddiad cynta. Cael ei lorio, ond yn codi, mae wedi mynd heibio i Harrington. Wall yn cael ei groesiad i fewn ar bêl i gefn y rwyd. A Venables! Venables wedi mynd ar Bala drwodd i'r rownd derfynol Cwpan Cymru. Y marn ni ddylia bod na drosedd, ond i'n meddwl bod Wall wedi troseddu yn erbyn Harrington. Ond mae rhaid cario mlaen, dim chwipan. A wedyn y croesiad yn dod teg at Ffyrdd sydd wedi cael ei ddwylo ar bob croesiad drwy'r nos. Ond Newell chwarae teg, mae'n neidio mor gynnar, y flic bach, a Venables yn gwneud beth mae Venables di wneud ers blynyddoedd. Tell me what your emotions were, what were your feelings when you scored that winner? I don't know. It's the same, any goal's a good goal, isn't it? But especially when it's late on like that, it's a very, very nice feeling. Tell me about your goal that put the side ahead when it was 2-1. What was going through your head at that point? There were 2 goals right after one another. And it was a great goal by Dave Edwards, played the first time, and it was set up and I just had to get a yard and I managed to get it and it just got over the line. Really disappointed on behalf of the players and the staff. We're an honest group. We put a lot of work into what we try and do. Players have been in 2 or 3 times this week. We are every week in 2 or 3 times. We do our due diligence. We do things properly. We don't train once a week. We do everything as well as we can. And what you hope for is that those hard work
hard principles, doing things the right way, pay off over the course of the season, and the rub of the green goes your way. Today, the rub of the green didn't go our way. Ricochets in the box landed in their favour in both boxes. And I'd really like to see an explanation about a penalty opportunity that we had in the first 10 minutes. To get to the Welsh Cup final is obviously amazing in itself, but we needed to get back on track in the league anyway. We needed a good result, so this hopefully kicks us on for the next few weeks as well, which is even better.